Bana raj katin kone lat karodian. You know. Bana reality came into work. Kam dakra machar kene kin yadit. They look down look bana jalinkel. Ken konwe ni amiji ramiji did guas me gurno jin channel. We just support, we subscribe, can be follow. Ray Logan shall look shikon the alangach, Logan shall look a Friday. Mi moshanga jandangro i the buckle, kapay buckle, ronkin the dangro, with jandangro i the buckle. Ray Logamo, chikon the other one chana Killington. Do not take someone long to go to the ngachana. And no woman chalat, key and court, key look weighty, key dark macharkan and acre. Many am bukon the alangajan. Logan shall look, kasha queen pin. Kuma SPLIO. Ku SPLIO kan senior official di ala kon cha yen ke dak machar kan ganga ke kwa defense defense lawyers nekin. Kuma kir miyadit man guru yen ke guru de dak machar de punish kana bonde kan kwa defense prosecutor nekin. Gwada right nothing ka korga mishi gadwish lampoch charwach charo defense katin konti keja koja ni aju no jinti ke tet ka kore da na shi to nasir jaga jogo no telele tetten dundo en representative kan nasir enam lero da kan nasir de deal te kan ngaiten ka de do de jalara chet ke me chalar no nena jena gwele force kana bishop force kan ke integrated kan kamat ke dinya SSPDF shikene timo de jogo no jane we aka panal we aka nasir biya disarmament biya jolat biya mej biya ko jendan le road by the way ko na bishop force kenying jan agwele force kenying ted the kan mat kasas PDF shunke la militia ne me cha kot ke je kulu jogo no lano per agreement e dan e cha time tele force outside mide no mishia unified force mide nang we do dien e bikana no mal na mo che diajen shela no nyok bono shuala ke militia ne already ke chala ke to kwadangro kang shorale kana Johnson linko kene dang rote ko ne cha kwani kire no we aka panal ya kana ser nang de jeme nang je ka babur because that was their plan. They did that after me cha Johnson in cha kwani la ko disarmament ke ko da bu me bika ke because that was their plan. A plan shukule fail and wale me and ko ali yenda rema charo ko gur kana de can but the ala continent worth they can get destroyed. So kujemo chana mo che jalat jala da jojo no che deny gentele le titten mugo kon ben gwasa me ka je luko mo lugan jen bangwan mi rawdien chinetin konti la prosecutor ne de kon yan ka dagma cha kana neka chika right te mi chikan lat gwasa me men chikan lat jenene ken sikala do ne kenete kon tin chungut la ne dakam charen konen ba nyoko mitike ko chane dang jok chaga ti jetam pot kang shul chatich cha mampal dor chatich cha gadu lampo chajeti duno ne dang ro shiken document ni ken ga submit la written statement ken ta chati ke je chikan lat ko ka bong cha gor cha nyingen dia lat ken cha gor pin no mi ci duor benen tama ciao kene de kono ci duot ca bile tini ke lo ba ga ti ke biken roch ca gor je ken
instead of big break a court bekan dil no ni written format written statement me cha gorpi ko we can no kane ta ti kana ka jen tama ko court ko je delay so jen ta dan je kana no but there's something behind there makan ngach Ramadan and la mela defense lawyer, you know. Ka Dr. Muchar, Charo de Jech, Jala de George no nene, telemission keno. Chineka, chicken wargan, chicken gabugor, go katikan kachuong, go there under lana jakatuk de, and mandan, a charlotte kajakim and take kajakaja. Jadelo gorija. Ramada goda la unit in corn and quilla vintage. Ko jen tiken ka chuon ko de karudin de fan tiken ka right ano ko ken for security lat ken won ene ko tam we gor no pet ken ko tam we ba ne ti ba kem no ngane ken riet ken ti ken gor ba yu kam ne kon la jilok la judge ja jo che betuo ne re ti bro ne ken ka tuk dien e chat ko tiken ka chuon chiga te ka ron re ti jien cha de bin jonga no gwar statement ba ko ti ja jo no mo che chuon so lenga ne me do mu kwa silent na ka je kum kirmi yadit gore jen wonena de ne Dr. Machar ke Dr. Machar ke ko Dr. Machar ngoda kan tich gore gor kan o chine ti chika ne la roi cha ga jogun no ken ka dwalen ke Dr. Machar ko mu bala ring Machar chenga mo be bejel ko ngai kon me dane ka ku ring Machar jera me dane kula roi kana kana ser enwo ene de ti nyini kan norwai ami akan kapke akan nang ka juba jara me kuri dial ku facilitate evacuation e dane latka men mi ci der ci otu jiram mo ku facilitate ne duop de lo kem ni ji ka jen jiram dana gurmal ko ne de ko ne gwaj ke dine SSPDF ken Norway Army and this was the plan by the way which ala de kin mi yadit that was the plan ko kur che pai to ko nasir ko che to ko western equatoria no won but tell a ground mi kep kana ko de kan SPLI o de kan bele ci on point e kirm yadi de no bo kon woni te ne diale kon ta ko nda ko mi cha kon tool ni men chol ga power sharing ko power sharing ha ala mi te mi cha kwan ka kir baram kel kwan kan da ko mi cha jen power sharing e dan ta na kan ne got position diale kon cha ka ne da ko mi cha kan gotin kon tin cha woni ne da ko mi cha tin je ne ga cha kalaten kira mi mo mala lo yal ka jen kir de ne jala le da le so biya ko ngaji no de kir che plan ke very long time no be kuma SPLI o be ya ne dial ne yen ga tiaye ki ku defect we kum kir mi yadi ke ne de cha influence ke yo ciran lu ne jeno ku jen pin da ma char ko ne dial kon jen ne yen ga ne rek ma char wal ya mi chay mi ga yu cha thok bi chu kun da ma char bi ma char bi chu la jor lo ba te dial ti ka plan de char ele ka en worde te kel ke kir mi yadi ano ken worde bana kong ne ke biga ben kuidan kan dial bring ma char bodot karwade ken civilian gui ken on tema mi charing ma cha je dismantle alo che tel power dong de ma cha de chulok and then what they did chicken go de kan ne ko ne ken ma cha de kan ko yo ya ne ka pot kang cha chol ken ur chol ka par kol cha nungra cha pot kang yo no jina bu gwa dang ma char bi kan pot kang ke ngolat cho che dem to tel mi shal shortcut ka siyasa tel mi shal shortcut ka leadership lat ka je ka process mu gor ba kwer ba je ba di la through poll ba la through election through queen kware through queen gwine jan do ba dan ba kwer ba je chu ba kam je na chit ka bo ki chit ka yu che ba mu to ko me dan cha jo bul melen pot kang na kir mi yadit ga ga ke dang ma cha so ku je mon jin bu ga dang ma char bi kan che lok that was the time me shawur shalga par ko chai jagu ka kwere tin chairman that was the system then chwa pot kan chwa chu la niam la gon ter niam ka kim yadi ko che lu no linga jo kim yadi ko jen elo yal da kama cha ki pot kan je dak pini ga she man tin kel ka kim yadi so reality o nyer kreng ma cha ga de pai kan guardian ko de ka ne kon dia kwar you know ko gi reng machar ba ga dal run kwa dan wa kuin kwar wa jalaten
wal pan kende ken gor do mo de ga mat kana ka je de ko kwani run kwa kuin kwar man kwani na but right now sikaro yar sikaro den spoil ko di kene di ala cha display state te ke idp te ke refugee camp sika nem bot ke kan gada titin jala lar ken wajina ko ni ngaji no ne to run ki je ba jodien bailing wala charge billing mo ka tel jola to okay tel democracy ka Sudan then Sudan ba chwa dictator under Kim ya dit kan je kwara ban mo ben ga democracy che man gori mo chara anybody any citizen but take a chongo ba kwel no lode be je kwany so ko calculate kene di chogode te ka DP cam kene di chogode te ka refugee cam ti je ker mi ya dit ke displace ko ke di chun kan kel ka dak mo cha so na me jeri podam de ne li cha luk cha ja kap ne ke jelat ba jojo no ba luk mo ba je luk ka ba man balat mi bineten kon tin la jillo lu kan no no binediti bi ko gore je ke pen a cha buti ni ka tok and then ba chu jo ke changa mo ne cha chu yon nya so ngane je no ne election is approaching but election che buto ka dak ma char kana kol ne me jeri podan go de nya kon kel en ban nyo jek eno kele do din ke ro do din and man shen ko nyamle no roi ni en biate ko mal